hari amakuru akomeje kugenda asirikira, ngira ngo mwakomeje kugenda muyumva muyabona, amakuru agaragaza ko noneho Ububiligi bwamaze kumera nk'aho bufashe icyemezo noneho cyo kuza kumera nk'aho buri kwirwanira na M23 cyangwa se buyisubiza inyuma. Ibyo ngibyo ahanini ngo byatangiriye ku byerekeranye n'ubufasha mu bya gisirikare Ububiligi bwatangiye guha igisirikare cya Kongo byeruye, ngo hari amadrone menshi agera mu 100 y'intambara, ya madrone y'intambara, amwe yikorera ibisasa akagenda agaturitsa ahantu, yayandi ashobora gukoreshwa mu buryo bw'ubutasi akagenda akazana amakuru y'ahantu hatuye ari, ya madrone ashobora kugenda ubwayo akagenda akaba yagwa ku bantu akabaturitsa ubwayo, yayandi mujya mubona kure muri biriya bihugu. Biravuga ko ngo ayo madrone arenga 100 cyangwa agera mu 100 ashobora kuba yamaze gutangwa n'Ububiligi, yamaze no kugera ku gisirikare cya Kongo mu rwego rwo kugira ngo Kongo igisirikare cyayo nabo bafatanije bose, Burundi n'abandi, bashe kuba barinda Walikale n'ahandi hose kugira ngo M23 idakomeza yegera imbere. Aya makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino, ni yayandi bari muri biravugwa ngo Ababiligi ngo babinyujije muri Union Européenne cyangwa se bira bihugu n'ubundi ku munsi w'ejo byafatiye abajenerali b'u Rwanda ibihano bira bigize umuryango umwe bw'Uburayi, bagafatira n'abayobozi ba M23 ibihano, ari nabyo byaje kwica bya biganiro byakubaga kubera Rwanda, nabyo tugiye kugarukaho. Ngo Ububiligi bubinyujije muri biriya bihugu bigize umuryango umwe bw'Uburayi, ngo bateye inkunga cyangwa se bahaye igihugu cya Kongo, abasirikare ba Kongo ngo baboherereje drone z'intambara. Drone buriya urugamba rw'iyi minsi, drone zikora akazi gahambaye cyane ku byerekeranye n'intambara. Ngo bahaye igisirikare cya Kongo drone zigera mu 100 kugira ngo bahangane na M23. Ndetse bikavuga ko ku munsi w'ejo washize izi drone ndetse n'indege ngo za Kongo ngo zagiye zirasa ahantu henshi mu rugamba bari kurwana M23, nk'uko babibonye mu itangazo M23 ivuga ati Kongo ikomeje kurasa mu basivile, abasivile bari gupfa n'iki byose mu gihe bari kugerageza kuri twe bari kurasa batarobanuye bakicaramo n'abaturage. Bikavuga ko ngo ku munsi w'ejo ari nabwo M23 yari ikomeje kugenda ijya mbere cyangwa se isonga imbere yegera aho yashakaga gufata, ngo yaje gusubizwa inyuma. Ariko ibyo turabivuga nyine mu kanya tubigarukaho. Gusa ngo izi drone zoherejwe n'Ububiligi ngo ni izigaragaza ko Ububiligi tayari bwamaze kuvuga ati tugiye gufasha leta ya Kongo, ndetse tunafatanye n'u Burundi n'abandi bose bishoboka n'ibindi bihugu byose bishoboka mu rwego rwo kugira ngo ibirombe byacu biri muri Kongo tubashe kubisigasira. Ububiligi ngo bugira ibirombe byinshi muri Kongo bicukura amabuye y'agaciro, ku buryo Ababiligi bari kubona ibyo birombe byaba ahantu biri neza neza niho M23 ubona iri kugenda igana, cyangwa se ubona biri mu nzira yayo nyine ni imbere yabo. Bakomeje kuvuga ati turakora ibishoboka byose dufashe Kongo, dufasha abarundi bari gukorana nayo, dufasha bari gukorana n'igisirikare cyose cya FARDC, ariko dusubize inyuma M23 idakomeza kwegera ahantu dukura inyungu zacu. Ngo ibi byose biri gukorwa mu rwego rwo kugira ngo igisirikare cya Kongo kize kuba gifite ubushobozi gikomeye cyane gifashijwe n'Ububiligi ndetse n'izindi nkunga bari kugerageza guha igisirikare cya Kongo, kuko ngo M23 ntabwo bashaka ko ifata centre ya Walikale. Ku munsi w'ejo M23 amakuru aturuka aravuga ko ngo yasaye nk'isubizwa inyumaho itikata, bitewe n'uko ngo yabonaga ko iri kugana mu centre ya Walikale. Rero bakoze uko bashoboye abasirikare ba Kongo kugira ngo centre ya Walikale idafatwa, kuko ngo M23 urabona ko inzira yayo ari ugukomeza bagafata Walikale bagakomeza na Kisangani, aho hose kandi hari ibirombe ngo bivuga ko bihari by'Ababiligi, Ababiligi badashaka guhomba inyungu zabo ndetse n'abandi. Niyo mpamvu ngo kubisa nk'ibyeruye cyangwa se ku mugaragaro noneho batangiye kujya mu mugongo w'igisirikare cya Kongo kugira ngo bafatanye basubize inyuma M23. Gusa nanone ngo ikaba byakwitwa ko cyangwa se ikaba yaba ari n'ishusho mbi cyane ku gihugu cy'Ububiligi, kuko kizi neza ko igisirikare cya Kongo n'ubundi gifatanya na FDLR, kandi Ububiligi buzi ibyo FDLR yakoze, ndetse bagiye banasabira imbabazi. Ngira ngo hari video turi buze kureba mu mwaka wa 2000 ejo twari twageze kuyivugaho, ndetse kandi nabo bakomeza kugenda bagarukwaho. Urabizi nibo bazanye ibintu ngo by'amacakubiri byose by'amoko mu Rwanda, none bakaba bari gufatanya ngo n'igisirikare cya Kongo kuri urwo rwego, kandi kiri gukorana na FDLR. Ndetse nanone mu minsi yashize leta ya Kongo yari yagiye mu Burayi isaba ibihugu by'Uburayi kugira ngo babugurize cyangwa se babuhe inkunga y'amamiliyari mu madolari menshi kugira ngo bifashishe mu byerekeranye no kurinda umutekano wabo, cyangwa se bagura ibikoresho n'intwaro babashe kurinda igihugu cyabo bakuremo M23. Bikavuga ko ngo abari inyuma y'ibyo byose n'ubundi ngari Ububiligi bukomeje kugenda bukomangira igisirikare cya Kongo
basaba izo nkunga kugira ngo zihute cyangwa se ibyo bikoresho byose mu bya gisirikare. N'izi drone nk'uko nakubwiye Ububirigi bukaba ngo bwabinyujije ahanini muri ibi bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kugira ngo ibi bikoresho bigere ku basirikare ba Kongo. Ndetse ubu tuvugana ngo abasirikare ba Kongo mu byo bemerewe harimo no kujya babaha umwitozo, bagatozwa n'ibihugu by'i Burayi, bakabatoza byero ariko nyine bihagarariwe cyangwa se ababitera ingabo mu bitugu kurushaho ari Ababirigi. Ngo abasirikare ba Kongo bagiye kujya batozwa, bahabwa imbunda zigezweho n'ibikoresho bigezweho, ndetse ubu tuvugana ibya mbere byatangiye no kubageraho mu rwego rwo kugira ngo M23 babashe kuyisubiza inyuma cyangwa se bayikureho. None andi makuru ari guturuka muri Kongo aravuga ko ngo igisirikare cya FARDC cyangwa se kino gisirikare cya Kongo cyagabanyije umuvuduko wa M23. M23 ngo yari ku muvuduko iri kwinjira muri Walikale, ubona ko iri kwerekeza Walikale mu isantere cyangwa se center ya Walikale, ariko ngo igisirikare cya Kongo cyabashije gusa nk'ikisubiza inyuma ho, ahubwo M23 aho kwerekeza Walikale muri santere ngitikata ahitwa Mupofi cyangwa se Mpofi uko wabyita, sinzi ukuntu bahasoma Mpofi. Ubu ngubu niho M23 yisi komereza. Muribuka mu minsi yashize ubwo twababwiraga ngo cyangwa se mwaranabyiboneye, twaberetse inyandiko nyinshi zagaragazaga ko leta ya Kongo iri gushaka gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse yiteguye no kubaha bimwe mu birombe byayo cyangwa se kuba baza bakagira uruhare mu bucukuzi bw'amabuye, ariko nabo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaza zikabarindira umutekano, zigatoza abasirikare ba Kongo n'ibindi byose, mbega ibintu bigasubira ku murongo muri Kongo. Ibyo twarabibonye. Kongo mbega iri guha ibirombe ubutegetsi bwa Donald Trump. Uyu munsi abinyujije ku rukuta rwe rwa X cyangwa se tukunze kwita ngo ni Twitter, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Kongo bamwita Lucy Tamrin, binyujije ku rukuta rwe yatangaje ngo byari byiza kuba rwose mwakiriye muri Kinshasa, mukakira Ronnie Jackson, mukamwakira muri iki cyumweru mu gihugu cyanyu cya Kongo. Ati ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinejejwe n'aya mahirwe yo kuba tugiye kubasha kwagura imikoranire no kuganira ku mikoranire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Kongo. Bivuze ngo Amerika yatangiye kohereza abayobozi bayo kugira ngo bajye kuganira na leta ya Kinshasa, ndetse iki cyumweru banahuye na Tshisekedi baganira kuri ya mikoranire, baganira ukuntu Amerika yakungukira muri Kongo nayo ibyo yabasha gukorera igihugu cya Kongo. Hano ambasaderi wa Amerika muri Kongo yakomeje ashimira ubuyobozi bwa Kongo avuga ati mwakoze, ndetse kuri ibi biganiro tugiye kuganiraho na Tshisekedi ku biganiro byabaye nyine byo kwagura umubano hagati ya Amerika n'igihugu cya Kongo, ndetse no kuganira na Tshisekedi, ndetse no kuganira n'abandi bagize inteko ya Kongo, ndetse n'abandi bayobozi bafata ibyemezo bikomeye. Congressman wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe bita Ronnie Jackson wari wasuye Tshisekedi, bwaratumwe n'ubuyobozi n'ubundi bwa Trump. Ati uruzinduko rwa Jackson muri Kongo ikimenyetso kigaragaza ko guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye kandi ishishikajwe no gukorana no kugira ngo Kongo ibe abafatanyabikorwa kubw'inyungu z'ibihugu byo. Muganga rero murabyibuka muri Eva Life sinaje bantwaye mu maboko, none dore ngarutse nigenza, narakize rwose. Okay, Eva Life mwatabaye ubuzima bwanjye bwari buzimye, none mbatuye umutima nk'ishimwe. nuko muri Eva Life nta kitunyura nko kubona uwo twatabaye yaratoye imitende. Nawe rero ikaze muri Eva Life, tugukiza umuze mu mubiri, unoze umunezero mu mabanga y'abashakanye, tunakwamurureho ingaruka zo kwikinisha. Waba warazengerejwe na infection urinaire, wazonzwe n'inzoka zo mu nda, impyiko, igifu, umwijima, diabete, sinizite, indwara z'abagore, kubura amavangingo cyangwa warabaye imbata y'ibiyobyabwenge, tambuka, igisubizo kiri muri Eva Life, kuko nta burwayi dakangara. Eva Life ikorera Nyabugogo haruguru gato ya gare iruhande rwa Kaizen Hotel. Telefone ni 0788282730. Abari mu mahanga namwe ni muhumure kuko imiti yacu tuyibagezaho mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Eva Life. Ibihugu byombi bikomeze bitera imbere, irimo ngo kwagura ubucuruzi cyangwa se ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi, ndetse no guhagarika amakimbirane n'intambara ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi ni inyandiko yanditswe n'abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko uruzinduko rwabaye rwa Congressman waratumwe n'ubuyobozi bwa Trump muri Kongo, bagahura na Tshisekedi bakaganira, ngo ndetse ngari ikimenyetso cyiza kigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho ziri tayari kuba zakorana na Kongo
ndetse ngo mu rwego rwo kwagura ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi, ubwo ni Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse by'umwihariko ngo bikanafasha kuba iriya ntambara mu burasirazuba bwa Kongo bino byose turi kubona zabasha guhagarara. Muri make Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari hashize ndagira ngo n'ibyumweru 2 nimba atari 3 inyandiko zigaragaye ko Tshisekedi cyangwa ubuyobozi bwa Kinshasa bwandikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika babwira ati turi tayari kubaha icyitwa amabuye y'agaciro yarasanzwe ahanini usanga ibirombe byarigaruriwe n'abo muhanganye ku isoko ari bo Bushinwa, atari ko twiteguye twebwe kubiha igihugu cya Amerika icyitwa ibirombe tukakibaha cyangwa se amabuye, namwe mukaza niyo mwashinga ibirindiro byanyu bya gisirikare muri Kongo, mugatoza ingabo zacu z'abanyekongo, mukaturindira umutekano, mukadufasha mbega ngo gukura abantu batwibira amabuye mu gihugu cyacu cya Kongo. Icyo gihe Kongo ibyandikiye Amerika hari hashize igihe Amerika icecetse, tuzi ko ibyo bintu idashishikajwe nabyo, itabikeneye, idashaka gukorana na Kongo, ariko nta muntu wanga ahantu ari kubona inyungu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nyandiko bisohoreye hano babinyujije kuri ambasaderi wabo muri Kongo, ndetse binanyuze kuri Congressman wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika waruherutse muri Kongo guhura na Tshisekedi, bagaragaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba zarohereje umuyobozi muri Kongo ari uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishishikajwe no gukorana n'igihugu cya Kongo. Mbega Amerika akanya kariko kose wayibona muri Kongo yamanutse bari gukorana, ubwo Kongo no kubategeka icyo ishaka bakagikora nk'abanyamerika, kandi umunyamerika buragira ijambo rinini cyane, ni igihugu gikomeye cyane. Amerika nayo ubwo ikakora ibyo Tshisekedi yitegetse nk'umuntu wamuhaye ibirombe bye. Mu yandi magambo, urwandiko rwa Tshisekedi rwo gusaba ko Amerika yaza bagakorana rwasubijwe na Amerika. Amerika iri tayari gukorana na Kongo mu buryo bwose Tshisekedi yari yasabye. Mu gihe n'ubundi igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nacyo kiri mu batangaje ko bafatiye igihugu cy'u Rwanda ibihano, kongeraho Ubwongereza, kongeraho bino bihugu bigize umuryango umwe bw'Uburayi bimaze gufatira u Rwanda, ariko by'umwihariko bo bafatiye ibihano abajenerali b'u Rwanda, ntabwo bafatiye igihugu cyose muri rusange ibihano. Ni mu gihe ahubwo ibimwe mu bihano bari gusaba ko biriya bihugu bigize umuryango w'Uburayi bifatirwa u Rwanda byo ntabwo biratangazwa, ariko n'ubundi bahora babyigaho bavuga ati ibi nabyo akanya kariko kose ibyo bihano twabifatira u Rwanda. Aho ngaho harimo ngo guhagarika ngo amasezerano u Rwanda rufitanye na biriya bihugu bigize umuryango umwe bw'Uburayi yo kohereza amabuye y'agaciro muri biriya bihugu, bakongeraho nanone ngo no guhagarika inkunga yahabwaga abasirikare bagiye kurinda amahoro b'u Rwanda. Ibindi byinshi bihano mwagiye mubona bagiye bapropose igihugu cy'u Rwanda, ariko byo bitarafatwa, ahubwo habaye hafatiwe abajenerali b'u Rwanda ibihano. Ku munsi w'ejo twarabibonye. Nanone ku munsi w'ejo ubwo ibihano byari bimaze gufatirwa kimwe mu bigo bikorera mu Rwanda, ndetse kigafata ibihano bikanafatirwa abajenerali bagera muri 3 b'u Rwanda cyangwa se b'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Nanone ibihano byakomeje gufatirwa abantu abenshi bari muri M23 FC M23. Leta ya Kongo yahise isohora itangazo, ibyo bihano bikimara gutangwa n'uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Leta ya Kongo yahise isohora itangazo, ndetse n'umuvugizi wa Leta ya Kongo nawe ahita bigarukaho muri hejuru y'iryo tangazo, atangaza ngo guverinoma yacu cyangwa se guverinoma ya Kongo ihaye ikaze cyangwa se twakiranye yombi ibyo bihano ibihugu bigize umuryango w'Uburayi mufatiye ikigo cy'u Rwanda cy'ubucukuzi ndetse na gaze, ati ndetse na Gasabo refinery cyangwa se hahantu ya Gasabo twabonye ikora ibintu byo rwa ruganda rukora ibintu byo gutunganya amabuye y'agaciro.